Charman Sekretari Singrai Operator, Patikan Singrai, Kentai Kenrang Kena Ohe, Singrai Operator, Komisian Usaha Kintam Perimburu Niti Jaganiga. Program ini gomanga khot iga mini lempung wada pentaki lembaga di rumah yo lembaga di rumah wa ini gedang ini hagani sna sna bertai wa bodi pendek di kamram yang kalian gurkom udaya long selamat selalu. Tentang yang ini kompor Nakdiam Romru ya Ike Salam Ikalang Secretary Jang Kalaisan Cultural Society Blaise Bonma ya Kapor Kordor Segan Kham UE Gijing Satring Sabawan Smart ngayong ngakren pang kapang ba ngakren nanta kasi kamaya kahok isyoknar iba punya ya kadan kador bayawin kabab kabor ulung haw kamar jit ye kanika ye mara em hakri OE min sen min sngai yanga yapi koyo e kalat wan bru chong wasa chinis la kanda pathai kam jola ye ke bai sem ke em na jong na bian kham tam ke blai chnong ka lumpung ke khna sang sin rai ko wada pang khre lang ba ka sang rai mukham chiruk wa gai joint secretary yang ka lumpung ke khna kam chibenta ijing pang khre ya kalampung kawadaman kalampung he ha ka khandu trik ujanori arajar arpawa iya lupa dengan ka sengre jadi dengan gurkom ini da angga jadi dengan gurkom sai kante sai lu song sia ni tidak ni kinti dua pernah pensaya pun kubai kuboi dua hai nama seperti yang berikut yang berawak dari kam cijango Trong hak kabha wada bina Iba aibo anisini bang yo ya benar tepat kebetulan kebetulan bang yo apa nih siam mentah kesini Shua bangan tuan ya ketang ngapain itu shua ya lebih keketang jangan kadeh hakawan ini ombang shua bangan sedang kan kinitu shua ya lebih ketang jangan itu dia nak kesenrat mukhab Mungkin yang I kublai ya isyong kenal berjaya di program mentah kesini Ang I kublai ya i-marke salam ibalang secretary Jang Kalaisan Cultural Orang pergi studio, drawing, dibanggang, Thank you.
Sampai ya gitu. MK ini kau menjadi sampai segitu udah. Em kita job terpadu gitu gitu mulai wawan raca kayak gitu price.